Аваны хизеплешеннемірзем, өрі вақыт бұлдыр телевизор экране умне литературу ба театр, музыка ба үнер, тада тыван культуру пулымызым бека сықланаган зене ехравлатпыр. Эфирда үнер денчи телеальмана. Пирин-тюпелде Чуваш Республикин тавадивишлі артизе, Чуваш Академия театрный режиссере, Шавдери Пулдарулада Шиденюлле Наталья Сергеева. Пурнышлам на роль зембе, хай лартный спектакль зембе Чуваш театринче выл шене хайне еверле ер тагырларе. Наталья Сергеева халық паллаган актер, режиссер, театр деятеля. Выл хадерлен спектакль зене театра жүрегензем лайық білеші, әшесем шинчен театр ысталықны тепчегензем калажашы. Пулдарулық мегелі пірремыш ішінчех лайық паларны оны. Наталья Сергеева лартна Шанель пеге спектакль Екатеринбург хулынче игебинде уктымыш чулда иртне төрлі халықсым хушынче коляда плейс конкурсыра гран-при шинзейліне. Унгыщен тухных спектакль земде шамрак режиссерын ысталық турри батне хабараган азамлы пузымызем булна. Сергеевын пулдарулық выйхывачышын візем чынны вехте азамлы міншіндезен алурибе ыстыне юратныше пір азапланмазыр шымылын выляза бұрнышланыне кытардашы. Унжине бұқсан кушиннын пурде аван, пурде ынышлы, пурныштырық вісе гына жүрет вілтезе жуғышладын. Наталья Сергеева Шубашкар районинче шинер тарын ялинче жоралзависне. Хызен ялинче дада Красноармейский районинче пикшикри выдам шкулда врензе тухна. Мускаври Щепкин ячелі театр училищине врензе бдерсе диплом илді. Халық юратны артист, пулдарулы режиссер тыван театр ысталықне үстерестезе шене мелзем тепчет, юратны театра хватлық күрзе, шене шуғышту юмба адаландара сыжын ишлейді. Малдан эбе артистра ишлене, ширим жула яғын. Артистра ишлене жоқне педагогика ишлене, буны жула яғын. Малдан Шубашкарды музыка училищенче ишлене педагогикара, кайран коллег Яковлев Итнебе, культура институтне гушрым шлеме, врендеген болма. Онда врендне хужара, юлашки тватымыш курсра, болон жоқне институтра студентсене врендетчим. Хальпаян хигун театрда ишлеген земізем. Варал манагалар юлашки курсра, Наташа шында дипломы жебе хытланза баққа дері, еп хоразагарым, еп пулдараймас, Валерий Николаевич, пілмезім беке балана, валманжын хрушла, режиссер берінжін бұл тур артистсем жын яланақ. Манра немде жукум беке дезе, пиде нумай турт каланза дедім, бұл мана үгіде кіртірем. Хытланза бақ дері, пулади болмас дері. Кірсе әжіде, сентябрьде шлеме бұшларым ребері, Людмила Сачковын бірден бірескерім ятлы пьесібе. Епхал, бұл келзелері теп ширзабыраган неға дезе жұтлап хамам. Ерне ертірі шук пен Яковлев, уе ертірі шук берін. Күмбек бұлмас қадерім әжезім, бе әдір қажезім хамырақтылан забыға бірдерім. Шур жол ішлерімір. Нунде бірна вырсла, разминать два бірде бір артистене малдан. Қадірлет бір. Пілмес, он жоқне. Халгидын банланап, конечно, мінжін бұманыне. Юрей бұман. Мінжін дезен шынна, ишме вренде сесен шыва Шыва брахны да. Ишсе доғаятны, доғаймасны денебек. Вара декабрь вали, премш худ келче, премш акта қыдартырмырына. Вара выл хальтине хлыпландым дері, күвін ябаларан спектакль бұлат тері, бұлмалақ тері. Варайд каран январден икем жак пашлеме бышлармыр, калех предев гилзе гурынмары де. Вара апрель уйгынже икем жак кыдартырмыр. Бұл міле галамала бірнешпе келішіре. Вара кайранынде хыйдне спектакльне бірін сынышыне хыйех келзелар тірежавынде. Вара бірін пірле болза дұқна еш болза гайры.
Тыманлы каш Наталья Сергеева лартна юлашки спектакль. Тюре хазахаттармалла. Куыш сценография не беде, текст материальне ергеле не беде кыткыс ябала. Шакна туйса илсе курагансе мына тивишлі хакларыш. Сергеева спектаклезінче візем ялан шынни курашын. Мінлен ланат режиссер паянки театр тивишне. Шуғышпа, мүлі бұрынмалыне пілмест манжытпа паянки жамрыксем. Мүлі жен бұлмалыне манжытпа шамрыксем адаш сагайны. Хызене мүлі дытмалыне де білмешші. Аржинзем хирарымлан загайрыш, хирарымзем аржинлан загайрыш. Шемье бұрны жібе пиремілі бірентіне. Вот юратмала, кача духмала, ажазем юратмала, ажазене уражне дратмала, шембек бұрынмала. Ну, кашни женын хойын тивишне Шапла. Хальги вот паянги вот телевидение самахран мендеван шудан да мен жинжен галажеш. Епчерсмар бурны болды зажутладым. Те бір чухне хоразагайып. Хамын принцип сембе пажақта урыхла те бір принцип сем гдардашы. Пурныш перемле вот ажаран мле атяне земрентне пажақта урыхла. Бара ептерсмар бурнапшы деп каран щук терезех. Мама наджазыне адаштармала. Ох, уйрылаш, ох, тепрегат чагаяш. Темле шылдырзем, темеже пірлешсе, темеже уйрылза. Бұл бирінжен уже міле галамала. Шырылаш шанжақ. Шинын міле бурнмала, кама бақмала, камын брентмелі візіне. Манжытпа пирин функции, театр функции. Шагында. Пажақта пирин театрда умбек пьеса земларт мас прибир. И биржавақ міле галамала. Аржин байхирарым худшыны візем, туры міле хушны, вот хабурнас келінбек бұрынра, хабурнас келінбеган бұр, туры хушны бек бұрын дене. Вот шавын бек хамырын идеологине улыштарас келмес, чыважын мінре, чываш шуғал загая, чыважан жақмар халгив, бұғы три шамрықсем шуғал загаяшы. Малла міле бұрын малла. Хырама бұшладын шавын бада, и бір шак пьесызыне елетпір, шамрықсене пулышма, шамрықсене брендме, ана даже раджазем. Ак театра келерде, онда бірінде шизере білінбек. Хорошо көзімшім қарашы. Петр. Мана немінде керлі мар. Қамынақ құрды жедерік. Сілмек ұшла, маған жаны халі, дәрі берішті. Турыран оспамауын. Ұнзырын. Умандыгер пәкел. Наталья Сергеева папалашных ищинун бирки эже юратса театрпа килензе бурына тенеші делексір бұлі. Паян чываш театреде, чываш драматургиеде самаях вайлы кризисыра. Шаунбада театржын чуна барза ішлегеншін вэжімсір шухышлава путса шыра вазабенче бурына темелі. Бұл концепсіне улыштарма пулать. Шагында Островскинже пірреміш худ, хыравжы тері себе галазасын, пиде хырадып халыға келішмесрен, халық шүремесрен. Мен жіндезесін, смахрам Мускав театрынже спектакльзіне курнымай, тілінмелі чаплы шай, смахран, бутусов спектакльзем. Пиде интереслі. Пықсаларма анраза кайма булать. Кунин жерін жұтлаза жүрен жа спектакль жинжен. Шабақта пирен кураган. Ежіне жидезе жұтлазыларан. Эх, пирн вали маржав дезе жоғышлан. Мен жіндезесін пирн менталитет орхларақ. Шуғышсам бұр, Америка классик неде, ұлыштарас шуғыш бұрға, Халиевы Требектавас шуғыш бұрға. Ну, хал хойылық, нумайланза, ытларақ хальман хойылық. Эксперимент сем дума, манжытпа бұғыджы шидет пульға. Шитсе бұрат пек тойынайд. Сумахран гроза, нен чувствован не агай. Палах был хирарым режиссер, хышпыр саман жүзем пид интересті жав спектакльде. Чулпан Хаматова палағында, онда калажуда жүкка.
хыжберезе мытлаши мыля галасыре. Перебор, да? Да. Мытлаши пошло, например, смахрам. Пурумбекизем. Пурумбекизем. Ну, прех интересно ведь. Интересно. Театр айбер витха, мыля галас пулай. Теленме жереп бір витха. Теленме, ну Пиде и пхамын постановка зембе, кыштах телендерес керет, мен жинде зесін, ағал, хальги вот, хальги театр бермеле. Вот ағал паянги бурны жазынна загдардат бір. Ну, спектакль зінже пурыштерде жамбекрех смахрам. Ну, тарын жоғышлы, тарын жоғышсыре. Ну, хальги бурнышра. Шинзем, хызене, тыткаланы візене, хытланы візене, енышсем дуныне, савынны зене, жамбек сыны жінжек тартмадыржат бір. Хышлтыре лайықрақ болады, хышлтыре ябықрақ болады. А ша вағытырақ халық кураганзен келзен, шапла, хальги бурнышра момент сене, ситуация зене, шапла, хальги вағытыры юрызене, даже зене. Анжақта ша вағытырақ, мөлі қалма, зрелищностегені, тіліндерміш тенжене, легестені, пирн спектакль зенже сағалырақ тезе жұтлады бебе. Хальги вағытыры режиссер зен пиде нумай пластика урлы. Кадардашы спектакль зене. Хореография, пластика урлы, ну, бұрыс театр не вот, халық юнган спектакль зене беде юрадать, кымылать. Ну, мен жінде зесен, палах был интересли. Палах интересли. Ша вағытырақ психология хыжалагай заилать. Вот ша пластика ба психология худыштарза. Вот шамбек худыштарас келет, анжақта артистіне евір гумбек ішлеме. Роза Николаевна Рябоконь спа, Allah старада. Хальхи шитрагон диплом спектакль хадрлеме вахачы. Ой, Николай Коляда, Баба Шанель, Шанель Беге. Тәлінмелек көткіз пьеса. Шоғышлазасын тәлінмелек көткіз. Шелден пықсалар мағына жымыл. Вот онда бұл пьеса бар, онда пұрдыш бұрай. Жыл бар-бірін бе, қабла ел пұрды шығынны бар-бірін бе. Бір реплика бамазасын вғатыра, ел спектакль сабаланса ғайет. Аха, ел сабаланса ғайет. Мәжінізден негамда инстада тұқса ғаймас, көйлісі үшіне тұқса ғайза, темірда пардан келемеші, пұрды пұштарында, все. Поднебесен же бұл зардейт. Хорошла евр спектакльде шула бевна. Прямо же еще был мен, Шанель Беге, коллег, мана онжа демелле. Мен жінде зесін ман тілінмеле жаплы артисембе. Шлеме тюргилже, балақ прямо репетицинче пиде хратымчеп. Унчухне Веру Кузьмина, Нина Яковлева, Нина Григорьева, Любовь Федорова, Геннадий Медведев, шавзем хада. Четрезе велетимче, хораза велетимче. Анжақта шыптал, шыпшак аслы рури, авторитетлы артисткізем, мана алырандытса, режиссер осталых не кеме болышрыш. Вот бізде паян гунда Веру Кузьмина галайт Наташа дейт, хывнан жақшан дейт. Сан нигам адажан маламар, хывнай жешан мала. Сана нигам да болышмайст. Шулу жаще тавах, а болышма хывын жіне жешан мала дейт. Паян гунда галайчана Веру Кузьминишна. Жамбада палағын де хамранда нумай келейт. Палақ анжақта енженде зана артистем мүлігалас алыранды дашы болсан, полы жаш шуғышлы болзасын, палақ сан ішлесте келет. Шавығытырақ бізіне шавдері мен пиде бұзық тавгалас келет. Шыбақ шак аслы ұрури артистене. Тоқсағарымыр, межеміш жылда ол Екатеринбурга фестивалі. Он бегенше жерех кайса құрманчы қай бір фестиваль сене Орел не гайны, Ярослава ле гайны. Пұштарын за тоқсағарым, бұл херарым, ақша врешер болзасында, бұл Осло херарым. Педя Кумбик, Чургиве, Гайна, Патюшка зембатне, вунда благословен зем ильнем. Педя лайхкатсы, ильчиш, лайх, щитрымар, артисия варнащитарнымар. Вара, спектакль земну мой похромар, Баба Шанель,
Унда меже 20 пилик спектакль елзе бұны. Отты Россиянде театр зем. А Наташа вот шак чундри драминия турцагларчы спектакльде. Погани театрынчы көлөдө хой похай марде болуе бір насыны жибиделай салмылар, бір чавашки бет хынтартырмыр, серин юндра чаваш юнде бурдесе галаштармыр, ман ха холду юнде ту чаваш юнде, тудар юнде бурде бурман радесе. Кулды маршамбек бол виже критик похреш, више шеде калашадалны бигек биделай хак пачеш. Bir numara spekazine sillerşte. Hal birim bada çereçi dit, hal birim bada içinde çereçi dit size lara praha no tup toluz al. Mölle Grand Prix'e galariş. Oy talen zegaymalar var pide savundım var savun zagildim var. No вот парим дипломлашырым пушланчте Наташин он бана кашный спектакль пиде хайне майлы. Наталья Сергеева пинде тохрычар тохрунвищем шулда Мускаври Щепкин ячеле театр училищенчен Владимир Селезнев классинчи чаваш актерезен курсинче вренсе тухна. Врендегенсене чундан юратса ажыз Максимбе аса елет. Кайрах Павел Мускаврах режиссерзен курсинче вренне. Эбе Николай Гордеев актер каланыне лайық астывадып. Пледени пирин театрда Наташа Сергеева актриса бур. Ундан чын режиссер пулма пулдарадех. Тада он баюнажар выляма пите шамал, вылсана пулышса бырат тетче. Пире кунда пуштарма келегене, илме пуштарса илзе гаягане, выл бирин Аносова Татьяна Николаевна. Выл Челенмелле булдарул чынжын педагог. Бұл аннебек чеберен. Хал атяне зинже уйрылзагайны бірге бұл бере пырмаях амыжы шунатты земайынже. Енженде бір Селезнев Владимир Прохоражы атедені теттімірчі бұлзасына жазем ғада унжи чере бұрде дұқсагайны. Кынай бір анне деттімірчі. Меневрен детчіш візем. Икіште түрлі направлен бешлетчіш. Пари Татьяна Николаевна Аносова бұл психология небе пиден майчы. Бұл Чехов юрадачы, Чехов отрывы гізенелардачы. Бұл Юджина Нейл бұллартыр тоже. Был шав дери, но мать чагалначе, и демин психологинче. Вот внутренний монолог тебе прибер. Шавында пиден мать что терече. Кашни пиде подробно педем. Михаль мен жинжанбек шутлары, шав шугуш патне мен лейлзе гильче. Таршыбе артизан шутланы жухне, буляны жухне ялнах, шалды монолог пашлемели дизе брендече бере. Шавында мана вол пиде булышче. Он ба нумай шлене. Татьяна Николаевна Баносова ба. Вот был Унчамбек направлениче. Изольда Васильевна Хватская булза. Был урхларах направление. Она камземде каран тада дебр курса врентне был. Был утларах пиден студент сембек мар. Был профессия артист сембек шлитче. Но пиде было идаче. Унын шае биде пызыкче хейн. И шавдери пинден чамбек шаляй валяй шурма паем кыштах сахалдарах канагана выляп хадисе мдумашче. Шамба требования пиде пызыкче он. Бәнже бір күшт сачкай тузабыха, ақмыл электеретче. Шағанбада бұл бережінбек пұштаратче, ялнақ тонусра болма брендетче. Артизн сыны жінже, ағал уразыне сідерзе жүреме юрамаз. Если есть енженде езі хывна шәмбек тулза настроиться тумасын болсан, сыны жінжен тұқсагайда, он кайза жүре урам радизе галач, сутма гайыр детче. Шағанбада бұл ытларақ Балытларах водевильный, чамбеке балаземчу, шавыхытрах ол психология драмазы, не худыштарза, чамбек пиде терлеген детче был, чак Изольда Васильевна Хватская. Ондан чак Тамара Ивановна Лякина ба, Владимир Прохорович Селезнев, взем комитеневе биде маштырче. Ага, шадери маштырче взем, шав Островский зембе биде пулдарул лычик, жебрлей шлечеш, прибрнян нанца шлечеш, пере худыштарачеш. Я что, Палла Островский, ну я беру ведь малый театр берги, Палла я беру Островский, не пледя майгельмен берин. И пурин банджеде пызык рользем были. Шак виже брендеген зембатне, и кашни паденже пызык рользем были. Мана шав янбе пиде онна, шва мана шамбек, ну, телей баджи, шавам бада кашни хынь, кашни режиссер, кашни брендеген ведь хынь, мелегаламал аллы направление, шавам бада кашни бешлезе и иргурдом, брендем. Шав выхотрах хамын профессия батне, хам иш батне, шав дери мелегаламала требовательность еще. Жембек шиелден ишлемеле маррине анландам зембешлезе. Еп Юджина Нил «Луна для пасынков судьбы». Ятлы спектакль девуляна героинина Джози рольне, пиде бызык рольче. Ну, тер себе глазасын, ман пиде нумай роль земче, пиде шлетимче, тыршыбе менре институт раджухне роль зем нумайче.
Вара шав бызык ролик алыпланы, ондан Островскийн шухывырында набойка месте Евгений рольне хадерлене, ондан Достоевскийн аржина жазем Хохлакова госпожа, шавна хадерлене, тогда пөжеккіна сынарзем болны, и бир вот Шубашкара келзе кыдардай мармыр шавзене. Ну, пережембек каларыш, и бир диплом спектакльзем сирин перегерлех мардериш. Ну, юрать. Вара кунда келзесін, Корчаков Николай Васильевич мана тепсір зыпкария жазасы тани роль не банычы. Прямш роль, палах пиде выданна, хумганна, ну, анышлах болны бек туйна чинзем Николай Надарых, анышлы бек туйна чин. Кайранынде рользем пиде нумай болны, буны жол хуши, пиде бызык сынарзем дуны. Ашыгамжы спектакльде героинна вылятымчы. Ондан Андриан Николаевич Павлов мана Жана Нойын тыри, Жанна Дарк роль неде парза пахнычы. Пірремыш буны жулда, педім драмазыне выляза духна. Таня? Таня? Валер, Мен жын кундайсың? Мен жын больницара бар. переняче. Шук бол текел. Мағалиқ больницаран кыларса анасана. Bundan тұқсадардым. Мен? Bundan да мабулдарайым. Онда педім стенасен перняче сасы бегалачаш. Үшта бұта шабынан, шабында перняче сасы. Члене шурса ярасына саз. Бұл сазы халі деман хылғаранға япылмес. Андер, Таня. Андер. Бірін тадақта жазым болеш. Нумай әже. Шуралас тегенесін пұрде журалсы болеш. Комедия небеде пулдарая пине сисірімінде. Комедия зем, нығытларақ драма зем. Игибинмеш, ну, онде прямш вуны жол драма зем, нығытларақ комедия зем. Он ғышын вара, вун бірміш шулдан, театрда вун бірміш шулдан жешлемен бұшланыран, пәдембек шымылтай хирарымзене баман бұшларыш. Пиде шымылтай хирарымзене баман бұшларыш. Уже пір жыл бүләп шымылтайзене, ик шул, билік шул жаплақ шымылтайзен барашы. Итлер хай, бұвынза жетірім деп. Бара... Ай, бара режиссера врен, туигерджи спектакльде, Глафира рольне, онда шавратым чанжа. Пиде юратмасы пізене вылама. Мен жінде зене пхам урықларақ та бұрнышыра. Шаплақ мана режиссерзен бара ша жымылтайзене. Шамбада, ну, рользем чылай болна, чежега жынде жорт, угаринан. Онда да бызык рольчы. Печек рользем де болна, Югимгерін Юхлеве самахран Шуюкан роли, онда Чингисхан хирычы. Шап видега малагаячы, онда 5 минутлық роль эпизодынде. Шапла умпек калазан хал. Тем де тогда ман юратна роль Сидоровын, а тем она журбюрт ларца барастеть. Вот онда чын жываш хирарым, юрадаган хирарым, анжақтан ауылдалаш, анжақтағы жавах юрадать. Очамбек мелодрама бурчана бит юрадатын чеп. Епші юкан. Маму чечеге татать. Сам чечеге бара. Шанать. Шанать. Женина, мен жене маратте. Сардюк ман жүдеге татмашандарчы. Али урық чечеге татать. Сардюк был батуханачи. Вот тура бабырдан. Камале тура хушны хәрім. Ати, из турба хугалашан. Калаша деп рухут. Езме шуттыт на шуюка. Балхиреттен грихана барашын. Вал пәрте киришмар бөлде. Сардюк! Сардюк! Шок. Помастырыбына. Бол.
Актер ішіне Наталья Сергеева чундан юрадать. Амплуа, миллере характерзен пурнышласы профессия дележінчен кыт-кысмар бұлуыңжын. Сынарын төп шынырне лайық туйзайлет артист. Шакварауна шавдері шымыл выляма эшлеме май барат болмалы. Тусыгай күндан, шуғал. Поэтому ага, санын той жыры. Ебсана, кашчен гидет. Мат шупла. Саначу. Шуралмасть. И берсам их смешение бертурмар. Часа хажада буляка, передемар, iki вещи тваты. Пилит, не гавранда марвазим, пурде санын, санвазим. Тата сана мен читмейс назар. Мен же мана хваладым, мен же мана кураймас назар. Кашар, амын тойымса не чарайманжы. Тен чармада керлі марчы. Ese kinem pırtyan gulan. Nazar bımazan yabalusunu hamak bursa barap, hamak. Пиди бызык режиссер зембанже, вариант ничухне, товстаногун пиди хыты уйдача в зенжень. Теп шуха же пьеса вал шара, режиссером он батне ущедуп малла. Наташа Берги батне гала таврын засын. Ип Наташара шав ябаласыне курадып. Пледери. Артистскара ишлері де режиссеріне күш события. Шанбек ябалады зағыларчы. Фестивале гариш, прем шүрнежін загилжеш. Маржынғы бұлны пиді бұзық челінмелі ябала. Уны ішін кайры. Через себе галазан мана каштақта бұлын кашных қайынежінже бұл мана челіндерет. Пирн театрда манжытпа республика рачи был дарул артисем ишлешим, чанда мышлас келет. Зенчинахта пул. Ну чи. Ну юрать. Ну юрать нерен. Пирн театрда пиди был дарул артисем ишлешим, пурде аслы білулі, пурде профессиялы жайбе ишлешим. Шамбада темледе була диште, камба жемыл ишлеме. Камба, ну вот аслы зембе биде жемыл ишлеме. Взем элихилле ишлеме бренеде режиссер Мингалана, Шамбек Тумалла. Пір бозым ұндала, пір бозым күндала юрамасть. Режиссер Бек Тумалла. Шай вғытрақ хызень сынарызыне взем уш сабыраяшы. Тілінмелі авала. Взем тубышмашы де, взем шава хызень міндівастейіне сынарызынже, бәдім мизансцены зембе, шав сынарызынже ужашы. Вот манжыт папулдарулық шая. Шымыл, пилі шымыл шамрық сембе, ішлеме жінде зесін шамрық сембе пірле институтра Валерий Николаевич пабірле бірентіне бір бізіне. Шамба бізем мана үненеші, бізембе шымыл бізіне пластилинбек авма булать, хушма булать, бізем мана кушрам бұқсағынланашы. Келішмес болзан ман галамада керлемар, кушранақ білеші мана келішменіне бар, аде бұрмай ұдызағдардашы. Шамба да бізембе біде шымыл. Шамбада кыштах вода мурури артистем үпкележейші де кыштах. Пірмаяқ бізінен жақыр пызык рөлзем баран дезе. Ну, театр, шамбада. Шамрук чухне балақ пызык рөлзем. Каран кышт асыланзам піжікленеш рөлзем. Ну, шамбек пьеса зем девет, шамрук сем бергитларах. Күренмелезем пур балақ артистсен. Выдам рури артистемде, евырмар ішлеме артистембе, балақ аржинзембе. Пидешім лахмар. Хош бір аржин зембе, аржин артист зембе. Ну, хан шанмам.
Ну, мен жіндезіне пхерарым. Чапла. Пребір башкир айратпа, башкир режиссері бек алаш бірденде фестивальде. Айратпа, ол күнда мамашы кураш спектакле делартын чамрысын театрынче. Мана говорит, вот, деп, аржинсе мана итлемеш, деп. Потому мен жіндезес, не зирхерарым, деп, шам базиретлешін мар, бізен пығынас келмес, деп, сөйледет. Ну, шапла бүлдерім. Ну, хал пәчек кененде, кашны жол ытлара спектакль земларда біті. Хал итлеші. Итлашы, тупышмашы, кележеші. Ну, хош бір жүхне, тупышасы болады балақ. Пір жоғыш патне илзе жидерет бір премьеровали, чигерлі шава. Мілле малдан пулынында, мілле шав сынар батне илзе келіне. Бұл тебел, пирін тебел, на негамда кормайс, на негамда білмес. Пирет чигерли, юлашки, мілле қалам спектакльде результат полный герлі. Ибр Наташева işleyince, numay jol işlepar, jerim jol Ландия, параллель işlepar dizessin. Masok sinci, numay paralel joptun bol. Островский бесенче. Да уйырмақ нумай жопны. Онда уйырмақ нумай жопны. Картлашка зебжи хабаржалары тамырда, жында юрласалар атымырчы Шавас районына. Артистлар осталыхи Волмана, паре Чемалданах поль, шавычи жигажынчи шурт спектакльде Асрайолна, вол Николай Угаринан, лайх спектакльче волнда на торжепи, делайхче Асрайол малесына артуначе жамбик. Садовник. Аха. Хущан де тогда вот Островский галех, то хрепиде бусек спектакльника Васильевича Латунда героинь на вылече, вот чаван да пидем нашла. Наташана в Рензегельзе синехвал, тем ли Асраил малли актриса, возем бусек спектакль Земельзегель мерч видя, возем жамик шурма, Земельзегель чаван да, он хойнчав саза тембра бетелин беляялда и лемли саза, ох, ку актриса каймалла, ваш театрынче тезажукланче, Корнычы беде жамнашкал, но вот калаш мобушло засын. Чалендер земалла, пердиатрда комиксасы шукка десе, менче. Ну, артист порнычынче, театр порныча болен девал. Шав, она болделиш пипеде хусу корн запать, мербик туйнать волмана. Тенджереп Бірден бір нация чываш полныне, она ютра жүхне анжақ ынланан. Самахран эбір пирін бұғытыра, чывашла калашыны жын, троллейбусра, транспортра калашыны жын пире выржатчыш. Кондуктор земде выржатчыш. Мен жын езі чывашла калажадыр дезе. Мускава гайрымырда, Шубашкарда болны, шапыла жамбек болны. Мускава гайрымырда, чывашла калажапыр, бірде чывашсем ғада. Онда негамда нинде каламаш. Онда каникула келеп, бірде пире каллех ятлашым. Мен жын езі чывашла калажы, транспортра вырсла калажыр дезе выржатчыш. Шавдери күренме бұшларым рунжухне. Мүлле Хажамбек. Бара ют хулара, мускав хулынже, хов бірден бір шактен жерет чываш семе бір, перешавым баже жуырыл задыраят пребір. Шананнан ма бұшларымыр. Кунда келзен паллағынде ял, чываш яле, тада ытлара келертме бұшлары. Ебір чываш театрынже ішлет бір. Кунда чываш чуне, пирін театрда чываш чуне. Енженде жав чунзене сиплес пулзан, візене чердес пулзан, сывадас пулзан, пирін театрда. Шамна дума булать, сипленмеде булать, савынмада булать, сывалмада булать. Пирендел болу вышленет, тевиштерче серепаян хекаларым, ыца білмелесен пулсан, ширу шерыр телефон вашыңыравлар, интернет пачыхыныр. Эбе Александр Осипов, манба бірле юнер тенче телеальмана хаделегенсем серинбе сыв бола жатпы. Тебреділ болу чейн.